Fl-10 ta' Settembru li ġej fil-Palazz tal-Verdala l-ewwel darba f'pajjiżna se jittella il-Premju Margutta la Via dell'Arte. Dan il-premju għandu rabta ma' Via Margutta f'Ruma li fiha kien inħadem il-film Vaganza Romane u minn hemm dan l-isem ta' Margutta ħaxejra differenti fejn fiha issa tispikka l-arti. Il-13 edizzjoni ta' dan il-premju qed isir f'pajjiżna x'organizzaturi jemmnu fil-potenzjal tal-Belt Kapitali Maltija ma' Ruma. Ħadna il-kumment da' Grazia Marino, il-manager ta' Spazio Margutta. The perfect place to organize this kind of awards, Premio Margutta, la Via delle Arti. Kellimna wkoll il-kreatur u produttur tal-attività Antonio Valanga. Malta, capitale della cultura europea, era l'occasione giusta per portare il Premio Margutta, la Via delle Arti, nella città della Valletta. Un'occasione unica perché il premio si rifà alla cultura, alle arti e quindi era la location ideale per portare il premio per la prima volta all'estero da Roma. L-attività kienet imħeġġa li tiġi f'Malta minħabba r-rabta tal-Business and Professional Women, il-BBW f'pajjiżna ma' dik ta' Ruma. L-għan ta' din l-organizzazzjoni huwa li jkun il-vuċi għad-drittijiet tan-nisa. Net News tkellem ma' Stefani Falzon, il-President tal-BBW Malta. Naħdmu għall-avvanz ta' tfajliet u għan-nisa fil-qasam tax-xogħol, fil-qasam politika. Biex nagħtik storja żgħira tal-BPW, kull pajjiż jaħdem b'mod differenti. Pereżempju BPW u USA għadha taħdem għall-equal pay, waqt li BPW Nigeria għadha tiġilet għad-dritt li t-tifla tmur l-iskola. Ġifieri daqshekk huwa lan kbir tal-BPW. Il-premijiet ta' din is-sena mhux biss se jagħtu rikonoxximent lill-artisti Taljani imma anke lil dawk Maltin. Is-serata tal-10 ta' Settembru se tkun ippreżentata minn Luis Tedesco u Jean-Claude Mikallef.